Denge gel, Denge Kurdistaniye. جناب نروچان رادیو دنگ گلدن باشگودار نهجا ایروچار طباق 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنوچه اندنا و روژه ده پیشکش بیکن دست بکچان سرنوچه فیلوزوفان افدار لیسا هرزوگ پشگیری دا پیواجویه دم پارتی جوین انگل آجبو پیواجوی بگیرسیدی که مازلوم عبدی گوت انتگراسیون شیریکتیه بزوره نابه به پراوین یمنی هفتو شش کوچبر خانقین دوباره دن باشگودارین هجم دست به برفریانو چین خودکن فیلوزوف نافدار لیسا هرزوگ پشگیری دا پیواجوی فیلوزوف آلمان لیسا هرزوگ تکیلر پیواجوی اشتی و جواک دموکراتیک پیاما پشگیری دا پروفسور زانینگی ها گیرنگینس لیسا هرزوگ بخباتین خوین فلسفه سیاسی و تئوریا آبوریت ناس کرن پروفسور دکتر لیسا هرزوگ تو پیاما کو دم پارتی رشاندی ده بیجه ده سردمک کو جیانا مروان هر دچه به قیمت به هر تکوشی نجبو آشتی دل مرحت که جبو آشتی که عادل دموکراتیک و ماینده پیک وره جهر کزین تبلی پیواجی بونره سرکفتنه خوازم جنین جوالاتین جدایی روشتان آوینج بو پشگیری بدن پیواجوی آشتی و جواک دموکراتیک جری براپوره نامه نویساندن او نامه بریا آژانسا نوجین ها هاتن پارو کرن امی و جاره جیه بدن نامه روزنامه‌وان یمنی مجیدا حمود طالب و دست به نامه خودی که نامه یک جریبر عبدالله جلان ره جبو کسی که زانین جنوب و پیناسه کر جنان کر بینگه رامان او کرده نج دوریتیه جکوراهی برینا مروفایی جبوت دنفسینم وکا جنک یمنی وان هفوکان جتر دنفسینم ده فلسفه تا یا جنولوژی ده من کلیتا فهم کرنا خواهو دیرو که دید ده سردمه که راستی تبلی پروپاگاندای هاتیه کرن آزادی و گواری خرجره ده من دنگه که پیر او پاک بهیست لیه مناکو سردمک جنان او رولا وان نمایه هبونا وان ده پفچونین بداویده و بوری آموری ده نفسینم لیه منه جن هیجی جناوندین بریارگرتنه تین دورخستن دنگه جنین سربخواه آزاد او جدل جی ده مرجن هری خراب این جیانه ده تینه هشتن بپاراستن دمینن راستی ایریشان تین آنجی تین دورخستن تنه جبر که سری ناتوینن داخوازا جواکا دموکراتیک و عادل دکن از کسک جا آخا که بلقیس آروا و گل کسیندن لی هاتن جهانه ما لی دیروکا فرمی بزانین او تونه حسباندن امیرو بچاندکه که وانده جبیر کرن تین مزین کرن ناوین وان و سرکفتنین وان لبیرا جواکی نهیشتن تنه ناویجنین که اتحاد دکن دپجرینن و خدمت دکن مانه ام دناوا شور شر کوچبری سرگون و زورداری یا روشان دمان ربر دلال تدزانی به دهان سالانه لیه منیجن ده پارلمنتوی ده توننه گر جنک آنجی دو جنان جیه گرته بینشی او یک وکا استثناما نبو روشکه گشتی ایرو جهمو باجاران دنگ جنان جبو داخوازا جیانا آزاد بلنده به جنین یمنه هیجی لبر خوددن جبو هبونه جبو هسکرن و آشتی دما من جنولوژی خوند من هیز کر که جنو و هاتم دنیای من فهم کر که آزادیا جنان نلوکسه که جبو آواکرنا جیانا عادل و جواکه که به تندرست شرطه از جکوراهی دل خواه سپاسدارم جتره لوره ددما کو هیویا من شکست بوده تو بو روناهی جبو کو تب تجربه این خو نویساند او جدل پاراست کو آزادیا جنان آزادیا جواکیه بسایات او مجار جه آستا کو تن سرناوکه درکد نبو پرچه یک جه پفچونین جبو برجوندیان بو دوزکه خودی جوهر مروواییه
اجتر رز و سپاسین بداوی دشینم بهویا تندرستی آزادی و آشتی روزنامه‌گر و خبرنگار چاپمنی ماجد حامود طالب لبهر سیپی و چکوروایی جوین انگل هاتن کرندن پارتی جبو پیواجو آشتی جواک دموکراسی بگر رگو تو بیش بکه و لفکر و پیشنیارین وان گوداری بکه جوینن جواک دموکراتیک دومینه هفسو که دم پارتی ادنه سیفتین آیدمیر گوت کو بانگاره بر اپو 27 سبات باندورک مزل لگل کریه لادنه ما بینجو چار جوین ندار خستن جبو اشتیک ماینده حوجهی به هم ولاتیا وکهو و تامینات حقوقی هیه جوین Antalya Cihevseruk'den Partiye Selami Özyaşar Ağvi Gud hatan hala Antalya 28 civinle darxısına bu ani zaman ku bendavariya serekeya gel berdana girdiyen siyasi u gave şember en devletine Özyaşar wa dibeje perskireka her mezem be bavariye lebere be bavariye berezler Öcalan perxorte tekildari mecare Hevseruk'den Partiye Mersin'e Hasan چیدجی دیارکر کل باجر پنجی جوین بگر رل دار خستنه جبوی کیجی لبندا گاوین شنبر این دولتینه دوی سازین جواکی رخصنن گرسیین دموکراتیک بشتاری و پیواجی ببه کومل روزنامه‌وان یا دیجل فرات راپورا بنپیکرنا مافی روزنامه‌وان یا ترما 2025 آن اشکره کرد. در راپور دتی گوتن که بانگایش توج وکات دموکراتیک ریبر آپوره هیویا دموکراتیک بنالی ترکیه زیده بوده. آزادی چپمنی روش دموکراسی لیولت دیارده که مخابن تیک دمکه کو دموکراتیک بنتی آخافتن جی ایریشن دیج چپمنی کم نبونه و واجی و زیده تر بونه. در راپور دتی گوتن که دمهاتر مهده 8 روزنامه‌وان جبر پیش خواه هاتنه بنچاف کرن 5 روزنامه‌وان هاتنه گرتن لدیج کوورا لمان ایریش هاتیه کرن 5 خبرکارن و هاتنه گرتن و بریارا کومکنا کوور هاتیه داین و لیپرسینا آبوری هاتیه دست بکرن دمهاترمه دجی سی دوسیه اندارزاندنه 84 روزنامه‌وان هاتیه کرن یک جوان دوزان جی دوزا چپمنیا کچکیه 34 روزنامه‌وان 13 سالن تنه دارزاندن درباره 6 روزنامه‌وان ده لیپرسین هاتیه دست بکرن درباره 8 روزنامه‌وان ده 8 سال و 400,000 lira cezayı pereye hatiye dayın. DFG gut ku dematerme hedeji sansure berdewam keriye rütüke veke amureke gevxwarine hareketike. Kanaleke televizyona 10 rojin yek ji 5 roj hatiye girtin. Leybur ne xwedixwazin derbare du kanalan de jî cezayı pereye hatiye dayın. Dema tirmeye de 45 malperen internete hatine girtin derbare 10 nûçeyan de derbare 63 naverokên medyayê de jî biryare astenkirine hatiye dayın. DFG her ilavi dibêje divê hemû astengên li pêşiya çepemeniya azad demil dest were rakirin divê kanûnên sansûrê û kanûnên sîxurtiyê werin rakirin. Devlet Türk ev sağlaya bihinceta PKK erişi xerke başvuru Kurdistan'ı dike pişti banga derukiya reber APO PKK ke adare agirbes ragihan yazdı yitirme ji komeke gerila bi marasimeke çeken xoşe utandın uniyete xoyaş bu aşte nişani tevahi cihaneda le tevvan hevdalan hemuyan arteş atka dayker davi le eriş u tevgeren xoyanın başvuru Kurdistan'ın ayne liguri çavkanın herimi arteş Türk divan rojen davi de herema behdinane tevgereke nu ya dagirkeriye daye dest bekirin gelek günden bajaruk ke batufa ye biser duoke ve dorpeç kirine riya gundan girtine u desturnadın valati biçirna vazeviyen xwe hatana hükümete heremeye ya Irak'ı tekilari livu tevgerin ti nerazi bu nişan nedane tekildari dorpeç u tevgera askeri valatiye bina ve Zehraddin Abdülkerim jajan saroj nisraxivi Abdülkerim de beje arteşa Türk nahile kesbiçe günden xwe u ve bangel hükümete herema Kurdistan'ı dike أبا قند ديم كنا برا أبا سامدا سوريانا يا جدري شليني حتى شيلانه وكشانه بريد الرجاء ركض بيجد نتلا كش سوري بهل بچد قدي كش سوري بهل نشان تركض بخوري عالمنا ربسا قند رجال عالم جد بيو في باش حكمة ما أبا جراسيني كي ما بين بوه أبدية ماجي آشتي بدم حسن الحميد بيج بينو آشتي بنوف ملات مداو هر كيف ساقون دي أخوه
تبخوا حيوانات خدا قد حيوانات دي ويش ولا جيب خابت ملكي ودشتي كيف درجة هم خد بس ما أبد بيت ما عشت ذي برا هس حسم حميد بيبن هذا والله ترك وكرد وعرب وحميد هم حميد دولة بيبن شش ما آزاد بيت Lnavçe Hezaxa Şırnakê ji bo gerleyên HPG Murat Karaol û Mehmet Said Aydolmuş taziye hatedani. Gel bi girsê Malaşînê ziyaret kir. Parlamentere Dem Partiya Şırnakê Nevroz Uysal û birayê şehîd Ömer Karaol axivî û diyarkirin ku dê her tim li têkoşîna wan xwedî derbikevin. Serketina ve bevajiye, berpısyariye, be koçberi, be girtin, be işkence hezaran, gelime u şehidimene. Jiber ve Bangaladeş'e reveli geli Kürt, hatta neha, her kavi kuhati abetin, her gutine kuhati kedin, liser dağfaz u khayala var, liser tepuşina var, jibul layık buna, hayataki vakef u azad, jibo gelime mukaribim bekine. هیدی ام گلک سی بلندن ام گلک جارا ام هزاری سلام دیشن بیانها چار هیوا بدی سلیوی ولاتی دا چار شهید دار اف هر شهیده ما عین وقت دی شهیدی مربر خدا مربر جوز خدا مردز به آخه نبردا بردن نامجی ام هر دایی بر شهید خوی رومته بر قهرمانیه و جبر کده و جبر زندانه و جبر اسکنجه زمان بره از بر چاوه خوشبی ناکن هم بیجی دائما شهید میا هر بیجی شهید کردستانه Mazlum Abdi Gut entegrasyon şirik diye bizore nabe. Mazlum Abdi entegrasyon şirikatiye bizore nabe. Fermandar giştiye xesede Mazlum Abdi de bersevên xwe de got ku wan de hevdîtin an de hîna li ser mejarên Kurdî nîqaş nekiriye tenê derbarê xesedê de nîqaş kirine. Mazlum Abdi de hevfeyvîna xwe de balê dikşîne servan xalan. Hinek alî fîtne dikin û dema em behsa nenavendibûnê dikin dibêjin Sûriye perçebû. Lê cîhan jî dizane ku yên yekparetiya Sûriye parastine emin. Sûriye welateke û welatê me hemûyan e. Em tev Sûriyeyî ne. Pêkateyên cuda hene û tev xwediyê vî welatî ne. Ala ku niha li Sûriye tê rakirin li herêmên me jî tê rakirin divir de pirsgirêk tune ne. Lê li herêma me modelek heye. Kurd, Ereb, Suryan hemû pêkate bi hev re dijîn û tev jî xwe Sûriyeyî hesab dikin. Em dixwazin bibin beşa herî xurt û çalak ya li nava vê dewletê û rolê bilîzin. Wê entegrasyon bêçêkirin yanî wê şîrikatî çêbibe. Sazî bibin yek di aliyê leşkerî de jî di aliyê îdarî de jî bi hev re dewleteke nû ava bibe. Elbet wê Sûriyeyek nû were ava kirin. Ev jî wê di navbera hemû pêkateyên Sûriyê de li ser esasê şîrikatiyeke nû were ava kirin. Mezlûm Ebdî wiha dewam kir. Kurd pêkateyeke esasî ya Sûriyê ne. Ev mijareke taybet e û çareseriya wê jî cuda ye. Elbet dêra zor reqa, tebqa û cihên din jî hene. Lê pirsgirêk ne weke hevin. Rêbaza çareseriya pirsgirêka Kurd û ya dêra zor û reqayê ne weke hevin. Mijara pêkateyên cuda pêwîst e cuda bê nirxandin. Li ciyên weke dêra zor û reqayê me nêrînên gel girtin. Dixwazin rêvebiriyeka wan ya xwecî hebe xwe bi xwe rêve bibin. Pirsgirêka wan jî pirsgirêkeke îdarî ye û hinek jî siyasî ye. Lê pêkateyên din yên wek Kurd û Asûr xwedî pirsgirêka neteweyî ne û divê çarçoveyê de werin çareserkirin. Ev jî bi destûreke ku wê Sûriye bi hev re rêve bibe çêbibe. Ev jî bi destûreke ku wê Sûriye bi hev re bi rêve bibe çêdibe.
ناوین در آگاندنا قصیده بده خویانی که ناسنامه پنج شهربانان خویش کرد که قصیده جمالباتن شیدان جگل کرد هره میره سرسای خواست و ناوین نهنگین کو به دستانی شهر کردن و شهید بون و هاش کرد حسن حمید احمد بناسنام آدم ناوی دایک مروان ناوی با حمید لحسه که جدایکویه دسویه که ترما 2025 دل دیرا زوره الهوایی شهید بو ازادین الخلیفه بناسنام یوسف ناوی دایک کامله ناوی با سید لحسه که جدایکویه د 21 ترما 2025 دل دیرا زوره الهوایی شهید بویه ایمار محمد الالوش بناسناو بيري ناوي دايك بديها ناوي باv محمد لالاري شاجدايك بويا دسويه كترما 2025 دل ديرا زوري الهوايج شهيد بو إمار محمد خليفة بناسناو جودي ناوي دايك فتومه ناوي باv محمد لالاري شاجدايك بويا دسويه كترما 2025 دل ديرا زوري الهوايج شهيد بو مازن عبدالله بناسناو قيصر ناوي دايك زهيره ناوي باv عبدالله الکرامی جدایکویه نسویه که ترما 2025 ده لدیرا زوره الهوایی شهید بو در روزنامه عربی ده تراژدی غزای و پرسکریکا فلسطینه هی روزنامه العربی لندن بالدکشینه سر روش غزای و دبیجه جبر برچیبون دجوار هلوشینا پرگال اولهی سیویل جیانا خو دخن نوام ترسینی کو هنک خوارنه به دست بخن اسرائیل ته توانبار کرن کو سیویل نه بند الیکاری نه دکوجه دالی دن هن چته درکتنه کو الیکاری مروی دزن او به بهانه زیاده فروشن به بهای زیاده فروشن روزنامه الخلیج سرگوهرتنا بلازیا هلوست ناون تویا درباره مجارا فلسطین دنویسیا و دبیجه بیدنگی ایدین ممکنه پشتی شر تونکرینه کو اسرائیل لدیش خلق غزای پکتینه نزلالی سیاسی جی ایدین ای قبول کرن جبروی که جی نه عجیبه کو اسرائیل جی گلک ولاتان و که تسونامی که ناون توی شرمزار کرن دا کو زخته لیبه کرن کو شر غزای راوسینه روزنامه اشارت به هلوست ولاتن روجاوی کرکو بر نازکرنا دولت فلسطین و دچون اوگود لدولت الوک آلمانیا هین آجی دستکی که خورد ده قتل کرد اسرائیل و فرانسا بریتانیا و دولت گوتنه ام دولت فلسطین ناس بکنده و دمل دست کاوین شنبر باویشن سوهر گود ماها د 5 ماهانده هر کم 3278 کس هاتنه قتل کردن. ناوین چودری مافی مروان سوریه سوهر بویرن پروا سوریه و سویدای جی د ناوده د 5 ماهانده ل سوریه کشتنا 3776 کسان بلگه کرد. جوان 46 زاروک و 9.8 جن همول پراوه هموز هما و سویدای پیکاتنه. لگوری سوهر هجمارا زده یا کشتیان لهرما پروا سوریه و بتایبت للاسقه ترتوس هروا هموز و همایه پیکاتنه. یلک بویرن کشتن و رواندنا جن و زاروکان شه هاتنه بلگه کرن و گلک کجیل میدانان هاتنه داروه کرن. لپراوین یمن تراژدی کنو یا کوچبران چه بو لکنده و آدم کو یک جی روتای کوچبری خطره ل ولایت آبیان آل باشور یمن تراژدی قومی رخصنا کوچه یا ناو نتوی عمر گهان کو کشتی یک نوقی آبی بویه و هر کم 76 کس جان خوجدستان سود دو کس هاتن ارزگار کردن و بدهان کس هیناوندانه یوم دیار کرد کو به کشتی 157 کس دی کشتی دبون هند کسی هاتن ارزگار کردن سوی بازار ادن النزی هرم هاتن کردن یوم بره هجمار امریان و که 68 راگهان دبول هجمار امریان زیده تر بو عقوبت وندایان جی هینا نایزانین بلگودان جمعه اون چینی رو پیشکش کردن آنها خاطر ودم باشه